All right, well you have this. I'm going to go through this paper real quick. Imamo ovaj spisak ispred nas i proći ćemo vrlo brzo kroz njega. Most of our time will be covering the 7 trumpets. Većinu našeg vremena danas ćemo da govorimo o 7 ovih truba. Now I want to remind you of last week's message. A želim da vas podsjetim šta smo govorili prošle nedelje. We went through chapter 4 through chapter 6. Tada smo govorili od 4. do 6. poglavlja. And what we looked at was the seals. I ono što smo gledali prošli put su bili ti pečati. Out of these seals came some crazy stuff. Iz ovih pečata i zbog njih su nastale neke lude stvari. Seal number 1 on this book was opened. Recimo kad se prvi pečat otvorio, out of that seal came a white horse that went to conquer the world. Iz tog pečata je izašao beli konj i jahač koji je osvojio ceo svet. Seal number 2 had a red horse. Drugi pečat je imao crvenog konja. And he took peace from the world. I taj drugi je oduzeo mir sa čitavog sveta. Now some people would say that's the Holy Spirit. Neki kažu da je to bio Duh Sveti. Possibly. Moguće. It could also be literal peace. Ali također može da znači da je to bukvalno mir oduzet sa zemlje. And they say that the Holy Spirit has a lot of working in peace. Mnogi kažu da Duh Sveti ima mnogo stvari koje on čini za mir. Could be both. Može biti da su to obe stvari. So let me rewind here. I want to show you something out of chapter 4. I želim da vas nešto podsjetim iz 4. poglavlja. White horse was for conquering. Znači beli konj osvajanja. And the red horse took peace from the earth. A riđ konj je oduzeo mir svetu. Black horse. Onda dolazi crni konj ili konj vran. He brought famine. On je doneo glad na celoj zemlji. It talks about how one day's wage I govori se o tome da je celodnevna plata would equal how much bread or how much food you could afford for that day. Bi bila dovoljna količine hrane koje možeš da pribaviš sebi za taj dan. And this was not Karađorđević schnitzel. Sigurno to nije bila Karađorđeva šnicla. This was just bread. Već samo hleb. And so that's what the black horse brought, a plague, famine. I tu znači pošast je doneo crni konj ili konj vran, to je glad. When the 4th seal was open, I kada se otvorio taj 4. pečat, death came. Onda je došla smrt. And hell came behind him. I pakao je išao iza njega. And a quarter of the earth died at that time. I tada je četvrtina zemlje umrla. The 5th seal is opened. Onda se otvorio 5. pečat. And we find all the murdered Christians cry for revenge. Vidimo tamo ubijene hrišćane koji viču i traže osvetu za njih. But they must wait till God can revenge. Ali oni moraju da sačekaju dok ih Bog bude osvetio. Because there's still Christians left. Zato što još uvijek ima dole na zemlji hrišćana. And so it talks about the fellow servants. Znači govori se o onima koji su također sluge kao i oni. Now I want to mention this. Ovo želim da napomenem. After chapter 4. Zato što posle 4. poglavlja the church is not mentioned anymore. Crkva se više nigde ne pominje u otkrivenju. So you 3 are church members. Recimo mi smo ovdje članovi crkve. Now somebody can be a church member. Dakle neko može biti član crkve. But they may not be saved. A da taj neko ne bude spasen. Now the goal is to make sure that every church member is saved. Ali naš cilj je da budemo sigurni da svaki koji je član crkve jeste spasen. But for example my wife. Recimo moja žena. Someday she might come up to me. Jednog dana ona može doći k meni. And she might say, honey, I'm not saved. I ona možda mi kaže, ej dragi, pa ja nisam spasena. I said, but you prayed a prayer. Ali ja joj kažem, ali ti si draga molila molitvu. You've been baptized. Ti si se krstila. And you've gone to church. I išla si u crkvu. You're a member of this church. Ti si član ove crkve. And she says, yeah, but I've been deceptive. A ona kaže, da, ali ja sam bila varljiva. I never meant it. Ja nikada nisam to mislila što sam This rekla. happens quite a bit. I to se često dešava. And so people finally realize that they've never been born again. I ljudi na kraju otkriju da oni u stvari nikada nisu nanovo rođeni. And so this, it also talks about this in, I believe,
book of Matthew. I također se o tome govori u Evanđelju po Mateju. It says, many shall say in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? I kaže tamo, Gospode, nismo li u tvoje ime prorokovali? There'll be preachers that preach the Bible. Biće tamo i propovednika koji su propovedali iz Biblije, Let's say, Lord, did we not preach for you? koji će reći, Gospode, pa nismo li mi propovedali za tebe? Didn't we not do miracles for you? Nismo li mi, Gospode, činili čuda za tebe? There's people in our circle, Postoje ljudi u našem užem krugu they'll see somebody do a miracle on YouTube, koji vide nekoga koji čini čudo neko na YouTubeu and they'll say, if that man can do miracles, he must have truth. i reći će, pa pošto taj čovjek čini čuda, taj čovjek verovatno ima svu istinu. Just because someone can do miracles does not mean he has truth. Ali samo zato što neko čini čuda, to ne znači da taj neko i ima istinu. Because Jesus said that. Jer je to Isus rekao. He said, they shall say, have we not done miracles in your name? Isus je rekao za te ljude, zar nismo mi činili čuda u tvoje ime? There are Catholics and Orthodox priests who cast out demons. Postoje pravoslavni i katolički sveštenici koji zaista isteruju demone. But just because you can cast out a demon, Ali samo zato što ti lično možeš da isteraš demona, or maybe you thought you were casting out demons, ili možda samo misliš u svojoj glavi da si isterao đavola, does not mean you're going to heaven. to ne znači da zbog toga ti ideš u nebo. As it says in that text, have we not even cast out demons in your name? Jer u tom tekstu kaže, nismo li čak isterivali đavole u tvoje ime? He says, depart from me. A Isus kaže, idite od mene. I never knew you. Nikada vas nisam poznavao. Do you know how many Bible preachers will never make it to heaven? Da li znate koliko propovednika Biblije nikada neće doći u Do you nebo? know how many church members will never make it to heaven? Da li znate koliko članova crkve nikada neće doći u nebo? A lot. Puno. Because Jesus says, many in that day will say this. Jer Isus kaže u tom stihu u Mateju, mnogi će mi u taj dan to reći. Many will say. Matthew 7, verse 22. Znači imamo to u Mateju 7:22. Many will say to me in that day, Mnogi će mi reći u onaj dan, Lord, Lord, Gospode, Gospode. which means they acknowledge him as God and Savior. To znači da oni priznaju njega kao Gospoda i Spasitelja. Which means just because you believe in God does not mean you're going to heaven. To što ti veruješ da Bog postoji, to te neće odvesti u nebo. They acknowledge him for who he is, Lord, Lord. Oni su priznali njega ko on zaista jeste. And they say, have we not preached in your name? Nismo li u ime tvoje prorokovali? Have we not preached in your name? What else is there? Have we not cast out devils in your name? Nismo li u tvoje ime đavole izgonili? Have we not done many marvelous works? I nismo li u ime tvoje mnoga čudesna dela činili? And then I will tell to all these Christians, A onda će on njima da kaže, svim tim hrišćanima, these pastors, tim pastorima and these people that do works, these marvelous miracles, i onima koji čine ta čudesna dela, depart from me. idite od mene. I never knew you. Nikada vas nisam poznavao. This is not that they lost their salvation. Ovo ne znači da su ovi nekako izgubili svoje spasenje, This means they never had spasenje. već znači da oni nikada u stvari nisu ni imali He spasenje. says, I never knew you. Nikada vas nisam poznavao. Wow. So, after Revelation 4, we no longer see the church. Dakle, posle otkrivenja 4. glave mi više ne vidimo nigde crkvu. So what happens? Dakle, šta se onda desilo? God is going to destroy the world twice. Znači, Bog će da uništi ovaj svet 2 puta. The first time he destroyed it with water, Prvi put ga je uništio vodom and he rescued the righteous from the flood. i on je izbavio pravednoga kroz potop. How did he do that? Kako je Bog to učinio? Well, by boat. Tako što je Bog napravio neki čamac. The second time when he destroys the earth, A drugi put kad bude uništio zemlju, it will be by fire. on će je uništiti vatrom. There's no boat that can survive a fire. Ne postoji brod koji može da preživi vatru. I don't care if it's a steel boat. Bez obzira i da je od gvožđa taj brod. You will cook inside of a steel boat.
Oni koji budu bili unutar tog čeličnog broda će se skuvati. So in the book of Thessalonians, God says he's going to come in the clouds U prvoj Solunjanima piše da će Gospod Isus doći na and oblacima he's going to receive all believers. i onda će onda prihvati, uzme k sebi sve vernike. This is not just people who say, Lord, Lord, Ali ne samo one koji kažu Gospode, Gospode, only those who have been born again. već samo one koji su nanovo rođeni. So there's people that come to this church who are not members. Ovdje recimo kod nas dolaze ljudi koji nisu članovi crkve. But I do believe there's some here that were here earlier that are born again. Ali ja verujem da su ovdje ljudi koji su bili, a nisu članovi crkve, koji su zaista nanovo rođeni. There'll be maybe some members, Možda će biti čak neki vernik ovdje koji je član, maybe not in our church, možda ne u našoj crkvi, maybe in Brother Lowry's church, možda u crkvi brata Laurija, maybe in Brother Leslie's church, možda u crkvi brata Leslija, who say they have salvation, koji kažu da imaju but spasenje, deep inside they were never born again. ali unutar njihove duše oni nikada nisu nanovo rođeni. Just because you're a member of a church does not make you safe. Samo to što si član crkve, to te ne čini da si bezbedan, da si siguran, spašen. There will be church members left behind. Jer će ostati mnogi članovi crkve na zemlji, bit će ostavljeni. There will be people not in church that will come with us. Ali bit će ljudi koji nisu u crkvi, koji su van crkve, ali koji će biti uzeti i bit će s nama gore. So here's a question. I ovdje se postavlja pitanje. If being a church member doesn't matter for the calling away or the rapture, Ali ako biti član crkve nije važno prilikom uzimanja, then why do I need church? zbog čega onda ja uopšte idem u crkvu i zašto mi treba crkva? Well, it's the same reason why we need church. Isti razlog zbog koga mi trebamo crkvu It's the same reason why I tell my boys to clean their room. je isti razlog zbog koga i kažem mojim dečacima da očiste njihovu sobu. I tell my boys to clean the room because it's what I want them to do. Ja im kažem da očiste njihovu sobu jer ja tako kažem i ja tako hoću. And they clean their room because they either love me or fear me. I oni čiste svoju sobu iz dva razloga, ili me vole ili me se boje. So after Revelation chapter 4, we find a separation from Christians of this world. I posle Otkrivenja 4 vidimo znači to odvojenje među hrišćanima u svetu. And what you're going to see is this world now is only full of non-believers. I onda ćete vidjeti posle toga da je ceo svet, svi koji ostanu na njemu, će biti svet pun nevernika. Svi koji And ostanu su nevernici. another small group, I jedna druga mala grupa, there's a small group called the 144,000. imaćete jednu malu grupu od 144.000, Now, these are only Jews. ali to su samo Jevreji. They're not Baptist, To nisu baptisti, not Catholic, nisu katolici, they're not anybody. nije niko drugi. They're Jews. To su Jevreji. 12,000 people from each tribe. 12.000 iz svakog plemena Izraela. They will be sealed to witness around this earth. Oni će biti zapečaćeni na njihovim čelima da mogu da svedoče širom sveta. Why does the earth need witnesses? Zbog čega je ovom svetu potreban neko da svedoči? Because they'll still be people that will be saved. Zato što će i tada biti ljudi koji će biti umeđu vremenu spaseni. Why does God not just take out the Christians and burn the earth? Zašto Bog jednostavno ne uzme sebi gore hrišćane i jednostavno ne spali svu zemlju? Because of his grace. Zbog svoje blagodati, Because of his love for mankind. zbog svoje ljubavi prema čovečanstvu. So, we'll go back to the seals for a moment. Vratit ćemo se na pečate samo malo. Imagine a book with 6 seals. Zamislite knjigu koja ima 6 pečata, 7 seals. 7 pečata. And so, this one crazy person keeps opening these seals. I jedna luda osoba otvara jedan po jedan pečat i nastavlja tako sve do kraja. What kind of crazy person would open these seals? Koja luda osoba bi otvarala ove pečate? If he knew what was inside the book, Ako on zna šta se nalazi unutar te knjige, and if this person wasn't crazy, he would leave the book shut. ako ta osoba ne bi bila luda, ako bi bila normalna, onda bi ostavila knjigu, znači da bude zatvorena. But he pops the first seal. Ali on otvara prvi pečat. Out comes war. I onda dolaze ratovi. The second and the third seal. Drugi, treći.
Well, you would think he would stop opening the seals, I ti ćeš da misliš da on prestaje jednog trenutka da otvara više te but he pečate, continues to open them all. ali on nastavlja i otvara ih sve. What kind of unloving, uncaring person would open the seals? Kakva je to osoba koja nema ljubavi i koja ne brine za ljude da on otvara sad te sve pečate? Let's go back to chapter 5 Vratimo se u Otkrivenje 5 and verse 6. i u 6. stihu. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and 4 beasts, in the midst of the elders stood a lamb, as it had been slain. I pogledao sam i gle, usred prestola i 4 bića i usred starešina stoji jagnje kao da je zaklano. And that slain lamb took the book. I to zaklano jagnje je uzelo tu knjigu. That lamb is Jesus Christ. I to jagnje je Isus Hristos. It is Jesus Christ that opens the seals. Isus Hristos je taj koji otvara te pečate. It is Jesus Christ that unleashes the wrath upon this world. Isus Hristos je taj koji oslobađa i pušta gnev na ovaj svet. Again, why not crush the world at once? Zašto ne uništi svet jednom u trenutku? Because he's wanting to save them. Zato što on želi njih da spasi. I have a little bit of a curiosity for honeybees. Ja sam malo zainteresovan u vezi pčela. A honeybee farmer Recimo pčelar that wants to rescue some honeybees. koji hoće da recimo izbavi ili sačuva, spase neke pčele. Let's say these honeybees found a home inside this old abandoned house. Recimo pčele nađu sebi mesto da naprave da se smeste u nekoj staroj kući. And these honeybees are inside of the block wall. I ove pčele su ušle unutar zidova. And the man finds out they're going to knock down this house. I ovaj čovjek otkrije da će ova kuća da padne. So the man comes with a thing of smoke. I ovaj čovjek dođe sa nekim dimom. And he puts the smoke in the hole for the honeybees. I onda on počne da uduvava dim u te zidove gdje se nalaze pčele. He puts a net over the hole. I onda stavi jednu mrežu na toj rupi. With the idea to catch the honeybees as they come out of the hole. Sa idejom da uhvati u mrežu sve te pčele kad budu izlazile kroz tu rupu. If you didn't know the honeybee man, the honeybee man, the honeybee worker, ako ti nisi pčelar, you would say that man is cruel. Ti bi rekao da je taj čovjek pčelar vrlo okrutan. He's evil. On je zao. He's putting smoke in their house. On uduvava taj dim, zadimio je celu kuću. He's ruining their life. On uništava život tih pčela. Think of the families and the separation. Razmišljajte o porodici i o razdvajanju koje može doći. All their hard work, all that honey will be gone. Sav trud koje su te pčele uložile, sav njihov trud će jednostavno nestati. All because of this evil honeybee man. Samo zbog ovog zlog pčelara. I see the honeybee man as love. Ali ja vidim da je ovaj pčelar pun ljubavi. And he pushes the smoke into the house to rescue the honeybees. On pušta dim u tu kuću da bi izbavio te pčele, da ne padne kuća na njih. This is what you're seeing right now in the Bible. I to je upravo ono što vi sad ovdje vidite u Otkrivenju. God loves the honeybees. Bog voli pčele. You and I are a honeybee. Ti i ja smo pčele. If you're born again, you are already in his net. Ako si ti nanovo rođen, ti si već u njegovoj mreži. But for those who are not, Ali za one koji još uvijek to nisu, God will blow smoke on you Bog će da pusti dim na tebe until we realize who dok ti he ne is. shvatiš. So that's what we have in the seals that Jesus Christ opened. Znači to je ono što vidimo u pečatima koji Gospod Isus Hristos otkriva Now i otvara. we're going to fast forward to chapter 7. Idemo napred u 7. poglavlje. And we're going to begin to see that there were sealed in verse 4, 144,000 Jews. I u 4. stihu vidimo da je zapečaćeno 144.000 Jevreja. People, children of the tribes of Israel.
ljudi iz plemena Izraeljevih. Now, there are some that say there are no more Israelites today. Ali ima neki koji danas tvrde da ne postoje više Izraeljci danas, Obviously, there are because of Revelation. ali očigledno je da postoje, pošto ovde u Otkrivenju tako And piše. he's going to seal 12,000 of each tribe. I piše da će on zapečatiti po 12.000 iz svakog plemena. Now, this is going to be important here in a little bit. I ovo će biti važno malo kasnije. And we're going to go down to the first trumpet in chapter 8, verse 7. I ići ćemo sada na prvu trubu koja je u 8. glavi 7. stihu. And the first angel sounded his trumpet. I prvi anđeo je zatrubio. Now, I believe the world will hear that trumpet. Ja verujem da će svet da čuje tu trubu. Followed hail and mingled with fire and blood. I nastao je grad i oganj pomešani s krvlju. So a third part of the trees was burnt up, and all grass was burnt at this trumpet. I trećina drveća je izgorela i sva zelena trava je izgorela. The second trumpet, when it sounded, there was a mountain of fire that was cast into the sea. Vidimo da kad je drugi anđeo zatrubio da je gora velika koja je bila ognjem zapaljena bila bačena u more. Could this potentially be a volcano? Da li ovo može potencijalno da bude neki veliki vulkan? Could be a great mountain that blew up and was cast into the sea. Može biti velika planina koja je eksplodirala i onda bila bačena u more. It was so massive that a third part of the creatures in the ocean died. To je bilo toliko veliko, toliko ogromno, da je trećina stvorenja koja žive u moru umrla. The third angel sounded, I onda imamo trećeg anđela blew his trumpet. koji je zatrubio And there was a star that kind of fell from heaven that burned like a lamp, and it fell on the third part of the rivers, the fountains of waters. i treći anđeo je zatrubio i pala je s neba velika zvezda koja je gorela kao svetiljka i pala je na trećinu reka i na izvore vode. And anyone that drank of the water, or however, that men died because of the waters, because of this potential poison that came from this comet. Trećina ljudi koja je pila, znači je umrla zbog otrova koje je došao u te vode posredstvom te komete. Now, we find the fourth trumpet, Vidimo četvrtog anđela and we find that the sun was potentially, part of the sun was destroyed and part of the moon. Vidimo da je deo sunca i deo meseca uništen. So as the 1/3 of the day was no longer sunshine. I vidimo da 1/3 dana više nije bila, da kažemo, sijala, da nije bilo više svetlosti. Now, after these first four major natural disasters, Posle ovih 3 prirodnih katastrofa, one angel flies around heaven, jedan anđeo je leteo po nebu and he says with a loud voice, i on je govorio jakim glasom. look who it's directed to. Pazite kome on se obraća. He directs his voice to the inhabitants of the earth. On se obraća onima koji stanuju na zemlji. He says, woe, woe, woe. Jao, jao, jao. That is not a good thing to say. To nije dobro kada se kaže. He's warning them of the future terrors to come. On ih upozorava o predstojećim užasima koji će doći. Be warned of the next 3 angels who are not yet sounded their trumpet. Budite svesni da sljedeća 3 anđela koji još uvijek nisu zatrubili u svoje trube. You see what God's doing? Da li vidite što ovdje Bog radi? God is pouring out little by little Bog izliva malo po malo, a little bit of wrath, malo gnjeva, a little bit of pain. malo boli. Why? Zašto? Because he loves people, Zato što on voli ljude and he needs to rescue them from this earth i on želi da ih oslobodi sa ove zemlje before he cleans the earth. pre nego što on bude očistio zemlju. This is the love and mercy of God. To je ljubav i milost Božja. You've heard the saying, the unlimited mercy of God. Čuli ste sigurno za onu izreku koja kaže da je Božja milost
neograničena. But that's false. Ali to je laž. God does not have unlimited mercy. Bog nema neograničenu milost za ljude. His mercy has an end date, Njegova milost će se jednog dana završiti. an expiration date. Ona ima svoj rok trajanja. When is that date? Kada je taj dan? Nobody knows that date. Niko ne zna kad je taj dan. Why we must be preparing for that time. Zato se mi moramo pripremiti za to vreme. What if I told you it's a month from now, Šta bi bilo ako vam ja kažem da je za mjesec dana taj trenutak? a year from now? Za godinu dana? You know, most of our friends and family Većina naših prijatelja i porodica are spending all their time making money, provode sve svoje vreme zarađujući novac, adding shoes to their wardrobe, kupujući nove cipele u svoje ormane, adding clothes to their closet, kupujući i dodajući novu garderobu u svoje ormane, adding cars to their garage, kupujući nova auta u garaže, but it's all going to be gone. ali sve će to otići. Think of those honeybees. Sjetite se ovih pčela. All that honey that they made Sav onaj med koji su oni napravili u zidovima is gone, je nestao. destroyed with the house. Biće uništen sa samom kućom. Isn't that sad? Nije li to žalosno? I want to be careful how I hold possessions in this world. Ja bih bio vrlo oprezan sa time šta ja posjedujem i šta radim sa stvarima koje posjedujem u ovom svetu. It's not wrong to have honey. It's not wrong to have honey. Nije pogrešno da imate med, But don't get so attached to your honey. ali nemojte toliko da ste privrženi svom medu, It will be gone one day. jer jednog dana on će nestati. But there are many people who will hold tight to their things. Ali bit će mnogo ljudi koji će se čvrsto držati tih svojih stvari i imovine. When the fifth angel blew his trumpet, I kada peti anđeo bude zatrubio, a star fell from heaven to the earth. zvezda će pasti s neba na zemlju. It almost looks like it might be maybe an angel. Liči to, možda će to biti kao neki anđeo. And to him was given the keys to the bottomless pit. I njemu će biti dati ključevi jame bez dna. And he opened the bottomless pit, and out of it came smoke like a great furnace and darkened the sky. I ta jama bezdana će se otvoriti i izaći će iz nje dim kao dim velike peći. And there came locusts from the bottomless pit. I iz te jame bezdana će izaći skakavci And they were given power. i njima će biti data vlast. But they were told not to hurt the grass or any green thing or any tree. Njima će biti rečeno da ne naude travi zemaljskoj, niti bilo kojem zeleninu, niti bilo kojem drvetu. Imagine in my hand I have the population of the earth. Zamislite da ja u mojoj ruci držim svo stanovništvo zemlje. And I'm going to take a pinch and only pinch out 144,000 people. I ja odatle uštinem 144.000. It says here that these scorpions were commanded not to hurt these people. I ovdje piše da je tim škorpionima rečeno da ne smeju samo ovim 144.000 da naude. But every single person left on earth will be hurt by these scorpions. Ali svi koji budu ostali osim ovih 144.000, njima će ovi škorpioni da naude. I would not want to be here. Ja ne bih želeo tada tamo da budem. There will be people that started believing in Jesus Christ after we're gone. Sigurno će postojati ljudi koji će uzverovati u Gospoda Isusa Hrista pošto mi odemo gore. Maybe it's the lady at Boulevard Europa, the bread place. Možda će neka iz pekare Evropa da uzveruje posle naše Maybe the uzimanja. lady, she's not a believer now, Možda sada nije vernik and then we're gone. i mi ćemo otići. But soon after, she begins to say, you know what? That was true. I ona će posle toga da kaže, gle, ovo što su oni meni govorili je istina. Those believers that are here after we're gone A oni vernici koji će ostati ovde pošto mi odemo gore, will be doomed to go through these woes. će biti na neki način osuđeni da prođu kroz ove
nevolje i kroz ove probleme. And these beasts were commanded to torment everybody on earth. I rečeno će biti ovim zverima da muče svakoga na zemlji. Chapter 9, verse 4. U 9. glavi 4. stihu Only those men, those people which do not have the seal of God in their foreheads. znači, nego samo ljudima koji nemaju pečata Božjega na svojim čelima. And the only ones that have that seal are those Jews, the 144,000 Jews. A jedini koji imaju su tih 144.000. And they said, do not kill people, I ovim skakavcima je rečeno, nemojte da ubijate ove ljude, just sting them and torment them. samo ih bockajte i mučite. And in those days men shall seek after death. I u to vreme kaže da će ljudi tražiti smrt, Have you ever just ali ga neće naći. have you ever just yearned to die? Da li si nekada poželao da umreš? No, not like this. Ne ovako. And they shall not find death. I ti ljudi neće naći smrt. They shall desire to die, and death shall flee from them. Oni će želiti da umru, ali će smrt bežati od njih. Now we find what the locusts look like. Ovdje imamo opis kako izgledaju ti skakavci. They had faces like humans. Imaju lica kao ljudska, They had teeth like lions, imaju zube kao lavovi, looked like horses, imaju kao konji, and they had a ruler. i imaju nad sobom They had a king that told them what to do. onoga koji upravlja njima, to je kralj koji im kaže šta da rade. These beasts seem to be half human, half beast. I čini se da su ovdje te zveri pola ljudi, pola neke zveri. And their ruler was named Abaddon. I njihov upravitelj se zove Avadon, In the Greek, his name is Apollyon. a na grčkom mu je ime Apolion. And the angel says that only one woe is past, and behold, there come two more woes. I onda anđeo kaže, prvi jao je prošao, evo dolaze još dva jaova posle ovoga. We're going to find out that second woe now. I sad ćemo vidjeti drugi jao sada. The river Euphrates begins to shrink. Ovdje vidimo da se reka Eufrat počinje smanjivati. And bound inside these waters are four angels. I u tim vodama su vezana 4 anđela. And they are given permission to kill 1/3 of the earth. I ova 3 anđela će dobiti dozvolu da ubiju 1/3 ljudi na zemlji. Wow. By fire and by smoke and by brimstone. Oni će ubijati ljude s ognjem, dimom i sumporom. They had tails like serpents, Oni imaju, znači, repove kao zmije, and they had heads. imaju glave. Now watch, this is where we're going to end today. I ovim ćemo da završimo danas. We're going to end with the response of the human race. Mi ćemo da završimo danas kako je na sve ovo reagovala ili odgovorila ljudska rasa. Jesus Christ opened up the first 6 seals, Znači ovdje Gospod Isus je otvorio 6 pečata, one at a time, jedan po jedan, giving people space to turn to Jesus. dajući ljudima vremena i mesta da se pokaju i okrenu njemu, They do not. ali oni se nisu okrenuli. So God allows these angels to begin to blow their trumpets. I onda on dozvoljava da ovi anđeli počnu da duvaju u trube. A trumpet is like a sound of war. A truba je kao neki znak, poziv na rat. But understand, the trumpet always goes before the actual war starts. Ali trebate da znate da truba se uvek trubi pre nego što sam rat počne da se dešava. If you were back in Israel's day, Ako bi bio vraćen nazad u istoriju u vreme kada je Izrael ratovao and you heard ba-da-da-da-da-da, a trumpet sound, i čuješ trubu kako trubi, ta-da-da-da-da-ta-da-ta, you knew you had a little time before the armies come over the mountain. ti znaš da imaš samo malo vremena pre nego što neka armija dođe i napadne te. To prepare to fight or to prepare to run. Znači, ili se pripremaš da se boriš, ili se pripremaš da bežiš. But the trumpets
or to let people know we're coming for you. Ali truba služi da ti kaže da neko dolazi po tebe. Many times in modern warfare, you want to take people by surprise. Često puta danas u modernom ratovanju ljudi žele da iznenade jedni druge, God is not wanting to take the world by surprise. ali Bog ne želi da ljude iznenada napadne, So the trumpets sound, tako da on trubi glasno i jasno. and the earth hears the trumpet. I ljudi na zemlji će jasno čuti taj glas. Can you imagine that? Da li to možete da zamislite? You're walking down the street, Ti hodaš ulicom you're in your house, ili si u svojoj kući and you hear this trumpet from heaven. i čuješ ovu trubu sa neba. What was that? Šta je ovo? You go outside, you ask your neighbors, Izađeš napolje i pitaš tvog komšiju, did you hear a trumpet? jesi čuo trubu? Yeah, I heard a trumpet. Čuo sam trubu. Now, understand, the 6 seals have already been opened. Razumimo jedno, 6 pečata je već otvoreno. Peace was taken from earth. Više nema mira na zemlji. A famine is in the earth. Svuda na zemlji je glad. Think of all the things that happened. War was on the earth. Sjetite se svih stvari koje se izdešavale. Rat je bio na zemlji. You would be thinking, where is God? I možda se pitaš, pa gde je sada Bog? Now the trumpets start sounding. I odjednom počinju trube odozgore. If it was me, Ako bi ja to bio, I would try to recognize God right then. ja bi prepoznao i priznao Boga istog sekunda. And you would think people would begin to turn to God. I vi ćete verovatno da mislite da sad zbog svega toga su ljudi počeli da se okreću Bogu, But after all these seals, ali posle svih ovih pečata, after these 6 trumpets, posle ovih 6 truba, these 2 woes, ovih 2 jao, we have one more trumpet to open. imamo još jednu trubu koju ćemo čuti. And I want to show you what happens as a result of all this craziness. I hoću da vam pokažem šta se dešava kao rezultat sve ove lude situacije. It's just like what happened with Jonah. To je upravo ono što se i desilo sa Jonom. Jonah went to Nineveh, Jona je otišao u Ninivu, preached God's message, propovedao je Božju poruku and everyone believed in Jesus. i svi su verovali u Isusa. Everyone believed in God. Svi su verovali u Boga. Success. Ta služba je bila uspeh. That's exactly what happens here. I to je upravo ono što se desilo ovde. After all these seals and all these trumpets, Posle svih ovih pečata i posle svih ovih truba, the world begins to bow down to Jesus Christ. svet je počeo da pada na kolena pred Isusom And the Hristom world accepts Jesus Christ as ruler. i svet je prihvatio Gospoda Isusa Hrista kao vladara. And Christ can finish his task. I Isus je Hrist mogao da završi sve što je hteo. Wouldn't that be a wonderful story? Ne bi li to zaista bila predivna priča? But that's the opposite of what actually happened. Ali to je upravo suprotno od onoga što se zaista dešava ovdje. Chapter 9, verse 20 tells us what happened. U Otkrivenju 9:20 nam se kaže šta se dešava. And everyone, the rest of the men which were not killed by the plagues, A preostali ljudi, svi oni koji nisu bili pobijeni tim pošastima, repented not. nisu se pokajali. We've got one trumpet left. Ostala je samo još jedna truba. And the ones that have chosen Christ have done it by now. I oni koji su izabrali Hrista su već do sada to uradili. And everyone left on earth, A svi sada koji budu ostali na zemlji, besides these 144,000, pored, znači izuzimamo onih 144.000 Izraelaca, refused to repent. oni su odbili, dakle, da se pokaju. Could you imagine that? Možeš li ti to sad sve to da zamisliš? After all this, and they still refuse to change their ways. Posle svega ovoga što se desilo, što su videli, oni i dalje odbijaju da promene svoj način života. Do you see? God wants to restore a beautiful, clean earth. Bog želi da obnovi, da imamo predivnu i čistu zemlju, There's no more cigarettes. gdje nema više cigareta, There's no more rakija. nema rakije, There's no more pain. nema više boli. And everyone there tells the truth. I tamo svako govori samo istinu, No, there's no crazy religions. nema ludih religija tamo, There's no religions at all.
Nema nikakvih religija tamo. We all believe the same thing. Svi verujemo u istu stvar. But in order to get to that point, Ali da bi došli do svega toga, the world has to change their mind. svet mora da promeni svoj Between the first seal Između prvog pečata and the fifth seal, or the fifth trumpet, i pete trube, there'll be many Christians that will believe in God. biće mnogo hrišćana koji će uzverovati u Boga, But the rest that are alive now ali ovi koji su preostali, ovi koji su sada živi, still shake their hand at God. i dalje dižu ruku i prete Bogu. What did they not change? Zašto se oni neće da se promene? They repented not of the works of their hands, Oni se nisu pokajali od dela ruku svojih, which means how they lived their life, to jest kako žive svoj život, what they did. ono što oni rade, And they did not change worshiping of devils. i oni nisu promenili to što su obožavali đavole. Their faith did not change. Njihova vera se nije They promenila. still worshipped idols Oni i dalje obožavaju idole of gold, koji su napravljeni od zlata, of silver, of brass, of stone, srebra, od bronze, od kamena, od drveta. and of wood. And it says, these things that they worshiped could not see, hear, nor walk. A te stvari koji su oni obožavali ne mogu ni da vide, ni da čuju, ni da hodaju. This is statues. To su obične neke kipovi This neki, is pictures. to su neke slike. I don't know what all that is. Ja ne znam šta je to sve. So, honestly, I don't even have a cross. Iskreno rečeno, ja čak u mojoj kući nemam ni krst. There's some that want us to put a cross on our signs. Ima neki ljudi koji žele da se stavi krst na našu crkvu. I'm not going to do that. Ja to neću da uradim. I don't want to wear a cross necklace. Niti želim da nosim lančić sa krstom, I don't want a cross tattoo. niti želim da nacrtam tetovažu krsta na mom Because telu. I don't even want to get close to that. Ja čak ne želim da budem ni blizu toga. Maybe having a statue made of a cross is permissible by God. Možda imati neku figuricu sa krstom je nešto što možda Bog But dozvoljava, I don't want to even stand close to anything like that. ali ja ne želim da stojim ni blizu tako nečega. Anything that I am tempted to venerate, Sve što može da me iskušava da ja počnem to da poštujem, I want to get rid of it. ja želim da se oslobodim svega toga. I don't want to ever be accused of this in God's eyes. Ja nikad ne želim da budem optužen pred Bogom za činjenje ovih stvari ovdje. These people repented not of their murders, Ljudi ovdje su se nisu pokajali za svoja ubistva, of their sorceries, za svoja vraćanja, of their pornographic and fornication, od svoje pornografije i bludništva, nor of their thefts. niti od svojih lopovština. Whether it's governments stealing from people Dakle, država krade od ljudi or people from people. ili ljudi kradu od ljudi. They said, we are happy where we are I ovi ljudi su rekli, mi smo srećni gde se nalazimo and we will fix it. i mi ćemo to rešiti. We don't need you. Mi ne trebamo Bože tebe. So after all this, they were still stuck in their place. I posle svega ovoga, oni su i dalje bili tu gde su bili. There are some people that say Serbia is hopeless. Ima ljudi koji kažu da je Srbija zemlja bez nade, They're stuck in their ways. da je ona zaglavljena, They'll never change. da se nikada neće promeniti. Germans, Nemci, you'll never change a German, Alexandra. nikada ne možeš Nemce da promeniš, zar ne, Aleksandra? Russian, Ruse, they'll never change. oni se nikad ne menjaju. Chinese people, Kinezi, you can't fix them. ne možeš da ih popraviš. Americans, A tek Amerikance, crazy people will never change. lude ljude nikad ne možeš da promeniš. There's a lot of truth behind that. Postoji puno istine u svemu tome. Typically, people do not change. Tipično je za ljude da se oni ne menjaju. But we're not here because we hope people change. Ali mi nismo ovdje jer se mi nadamo da će ljudi da se promene. You're not here, hopefully, because you hope people change. Ti nisi ovdje zato što se ti nadaš da će ljudi da se menjaju. But
We're here because of God's grace. Mi smo ovde zbog Božje blagodati. You are here because of God's love. Ti si ovde zbog Božje ljubavi. So even if nobody repents, Čak i ako se niko ne pokaje, we still serve the Lord. mi ćemo i dalje da služimo Gospodu. I don't like passing out tracts. Ja ne volim deljenje traktata. I don't like putting stuff in mailboxes. Ja ne volim da stavljam ljudima stvari u poštansko sanduče. I don't like standing on the street. Ja ne volim da stojim na ulici. I really do not like it. Ja zaista to ne volim. But I'm always reminded of this. Ali uvijek se sećam ovoga. We are the only chance this world has left. Ali mi smo jedina šansa koja je preostala ovome svetu. After he takes us away, Pošto nas Bog bude uzeo gore, then it will be God versus man. onda će Bog da se suprotstavi svim tim ljudima. God has been giving grace to this world for thousands of years. Bog je davao svoju blagodat ljudima hiljadama godina, But he will someday run out of grace. ali jednog trenutka Bog će da istroši svu tu blagodat And that's what we need to prepare for. i zato mi moramo da se spremimo. Now, you could be depressed. Možda ćeš biti depresivan, You have family and friends that are not saved. možda imaš prijatelje ili porodicu koji nisu spaseni, We need to do the best that we can to teach them about truth. ali mi ćemo da uradimo najviše što možemo da im pomognemo, da ih naučimo o istini. I honestly believe that God has allowed things like technology to thrive. Ja verujem da je Bog dozvolio da tehnologija toliko napreduje danas, Because he's helping increase technology to reach this world. jer on je pomogao da se tehnologija tako brzo razvija da bi mogli da dođemo do što većeg broja ljudi. But more than likely, your friends will not believe you. Manje više verovatno jeste da tvoji prijatelji ti neće verovati, Your brother will not change. tvoj brat se neće promeniti, Your sister will not come to Christ. tvoja sestra neće doći Hristu, But that doesn't mean we don't keep trying. ali to ne znači da mi nećemo da nastavimo da pokušavamo. God wants us to act like him, Bog želi da se mi ponašamo i da živimo kao on, and that's grace, a to je u blagodati, love, u ljubavi. grace, Blagodat, love, ljubav. over and over and over and over again. Ponovo i ponovo, iznova i iznova. And until that day comes that he says, your job is done. I sve do onog dana dok nam Bog ne kaže tvoj posao je završen, God says, now it's my turn. i onda će Bog da kaže, sad ću ja da Now radim. I will talk to the world. Sad ću ja da počnem da pričam s ovim svetom. Think of the love in that even. Čak i u tom trenutku možemo da vidimo Božju ljubav. God could have said, well, if they're not going to hear you, Excuse me? God could have said, if they're not going to hear you, Bog kaže, ako vi nećete da me slušate, I'm done with them. ja sam završio. Done. Gotov sam s vama. But no. Ali ne. He says, now it's my turn to plead with the world. A Bog kaže, sad je moj trenutak da se ja sa svetom razgovaram. It's almost like there's a pan of water. Kao da imamo jednu šerpu sa vodom God wants to cook us a meal. i recimo Bog želi da nam skuva neki ručak u toj But šerpi. yet there's a bunch of frogs that jumped in the water. I imamo recimo gomilu žaba koje skaču u tu vodu God tells us, get the frogs out of the water. i Bog nam kaže, izvadite te žabe iz vodu. And then he begins to turn the heat up. I onda on polako okreće i uključuje ringlu Then he pokes the frog. i onda on pokušava da rukama izbaci te žabe iz te vode. Because he loves us so much, he does this. I on nas toliko voli kada to I radi. want you to go away thinking about the grace and the love that God has for this world. Hoću da, kad odete kući, razmišljate o tome koliko ljubav i blagodat Bog ima za ovaj svet. Think of all the things God is doing to prepare the world. Koje sve stvari Bog radi da bi pripremio ovaj svet. Well, thank God for his goodness, that he's not willing, in other words, he does not want anyone to perish. Duh. Amen. He's wanting all people to come to repentance. You know, little Amelia, she's not saved, right? What happens if in 3 months the Lord comes back and he says, I'm done. And he pulls the church, and he pulls you and I and Dragolub and everyone else that's saved, pulls them away from this world
and Amelia's left here. You think about that, right? Well, she's going to have the teachings of mom and dad. Yes. And the best thing that we can do is leave her a remnant. She's going to have a Bible. I believe there'll still be Bibles left on this earth. I still believe there'll be truth they can find. And we pray that God can reach her heart, and I believe she will. And but you imagine all the people that are going to have to go through some terrible darkness. But they don't have to, because they have us today. And so you think about all the waste of money that Lubisha and I, we make these videos and do these Bible version stuff and all this stuff. What a waste of time. What a waste of money. But I'm telling you what, that's the only thing that's out of our work, this is the only thing that's going to last when we're gone, is what we do with Jesus Christ. The amount of shoes I have will not be here. How well I can play this guitar, what good's it going to do anybody when I'm gone? You know? So anyways, well, let's pray, and then I'll sing a song as we're dismissed. Heavenly Father, we love you. We thank you for this time together. Volim te, Iisus Kriste. Vala sa ovije vreme. Vala sa tvoj srce za pomoć. Thank you.